ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯇꯪ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯈꯛ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯑꯉꯥꯡ 3ꯒ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯃꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯅꯦ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ, ꯑꯁꯨꯛ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ꯫ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯎꯕꯗ ꯁꯛꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯁꯨꯛꯊꯤꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯅꯗꯦ꯫ ꯁꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯥꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯣ? ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯛꯐꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ, ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ꯫ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯕꯨ? ꯌꯦꯡꯉꯣ, ꯕꯥꯔꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯧꯈꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ꯫ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ, ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ꯫ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ, ꯄꯦꯟꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯦ꯫ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ, ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ꯫ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ, ꯄꯦꯟꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ Thôi ấy chịu cô. Koi hojik Silchar Medical College ki majority dead body laiba masida koi jiri bangi apunba body oiba face washing body oiba jiri ngadi committee aduga Borobega side ki JSC aduga jiri cycle ki JSC ga punna koi DC jiri bangi DC ga jana raba matungda masi dead body si koi lauba lakchabani ayamba hojik procedure punamak losalae adu ngahaki matungda koi dead body se puragani akoina hygienic badi Manipur government amadi India government hygienic se mara laitaba misam nupi angang aduga IDP oina leiriba internal displaced person oina leiba Borobega cycle di mioi nupi angang taruka aduga akoigi nupa aniga tamthina hato piramba sugumba jagrador incident ara khanaraga leidoroba asigi thogo asida chenariba militant singdo madu hakpa charak pigadabuna aingi oiba makoigi makhada inquiry yama thuna tawraganda madu makoigi terrorist act adugi damakta terrorist organization amani ana lauthokadim na habase mangjona JOC na su Home Ministry da koi through Chief Minister Manipur Chief Minister khudangda ekon memorial ma submit tawgre adugi makha tarakpada state force ki side tagi ihau changhalingai da JOC na 48 hours ki misam miyam singadu hagra matung da madu thadok piro nupi angang sindu thadok piro pinta kaida thadok piro haibagi khongjang changchilagi 48 hours manungda ihau haujaba angang ama chhatra ama madu tamthina happy kiba adugumba body adusu peloina na koi haiba body punna mapan se koi jiri bangi ningsing khuni marakta leiba mafam amada koi leiroi changani seri pura matungda asigumba tamthira mi ha singa se masi makha tana tawganaba adu chenaramba mioi sing khudima ainge ba chapchaba thabak lokhat piu haiba wapam se media gi site ta thamjani